Ner mala ken yam kanaz diala kontilian ka right nam gwa same kanor online TV channel de yener ka de yalar mala mal te ka ya ka pol point te ka ya ka shoot ko sandana shi kon dial chak are lergam bu kon ling bana rach ka mandana le ro de which ka jongle te ka rach mi shagor gwata me mgoro jeno baje nywaka ya roja danen tuok relu kusni ka kwar kon la kwan were tege mo kwala gorno dong de nyoka ya kenyam baye nyot mandanen men ba kon ka kwide kan kono ni ame jiram jidit kanor online TV channel na jeno jinde subscribe ka de notification bell de jetwain ko de lertiti de kan chwa mala chu gosne tin gor kon kan wo de ko ten ban lerum ban je chulinkel ka do badan dong de ben kede gwaza me kenyam ban ngaje no rei wika South Sudan chimal chedeten tala malia ka South Sudan kejen gwaza me jonglei Greater Upper State Western Equatoria Western Bargazal godi ala ti tala malia ten ma yom ku yunta state talamal en gwada tin wartan ke jan gwas me talamal yatan ko ngai kono tin lat korodien ku me kirma yadit ja godi ala kontin ten warta katen ke nei to kono lukaje che ka target ka che ka moch ke kwart ten gwada mo kan kwar kono ja kwanga kwar kono kwan ware che gwada kontin ten wartan long jen jonglei ke Greater Upper State kan gwada content target eten jen kir yuden Nuer en mbana ngach Nuer da wucha ka lunga yen okay Nuer da wucha ka lunga yen kwa Nuer content rek ko gwacher ken kwa Nuer tent rek chicken deer kan ere content da win Nuer no they don't care about them and they never did. So kalia tuoka de wich kayo me goran dori be jen bo ne wich ke be gorno be ne to be ka gup ke be moy ka dor ko ba je kula nok but gwada dan they are struggling tell chicken a deer en lere me mugo kon la lade gwadan je kan war di altin alwakot jira mu goro bu winyor be je bo alwakot goro jeno braike ka do brandi raike ka bo lokot jen gola ka je keten ko ontame de kon larno me bi 90% ka Nuer ka jilo ko te tere lokot te gre lokot especially manakon tangwane kon nya manakon da manakon gad kon dial including kan kwar kono konten ku kon le bot la kan o lokot alo chalo ko chaje jan gwal dan la nawe metten ke kuje mo any politician me gor jen o baje nok gor jen o baje support Nuer la we lokot bore lokot jen gwal dan ben Nuer be ko jekten betin konte welat ko ngai kono no Nuer ka tok dol kon karam ko mi chaw nga ko la kon dol gaje so by any means la joro la jalinka I've seen it anywhere kan Nuer dial Nuer one and a queer chiben either che nekwal che lele Nuer people do not care much ben ka che tiko dong der roch lamadan en la jalinka cha jare jak so la ne diala kan ko lot ko queer but ko kwar ka ken content chi community Nuer chi kan dus ajen miliona ka che Greater Upper State entama lia diden te kan nasere wulang mente kama yom ko kan kwan Nuer kon akwan ka kwarta kwa sapone kirma yadi tikan sapone Nuer but yet ngodo ba la kan wo goda content Nuer keten telemel lari kaka so they can move anywhere bukaro malab kan wala ran wono kan mal ke no kan Nuer ba shoot ka some section to kan lar no ne ti kan ko no mal wal kan yos ka kirma yadi den ku ga Nuer le nak chanka na war and yet they fail to do that. They fail to condemn it. Because still Michigan release kan ideality tin kon la kwan Nuer kan nage chanang na kanasir. Naga nang na kamayam, naga nang na kaulang, naga nang na no kalong shuk, naga nang na gona kon tin Nuer dial tikaten.
men tin kon and togre we ke juba tin kon to kon ware and gwad nu tino they never condemn it go can take a ping kirmi yadi so agenda no so any politician mo goro ba isa pola to bu yugo lakot okay bo nyodo te loide kala dan let ken shunkan kel ka wuch ke shunkan kel ka konyal kalat karwani konyal so bela do ba jeno yen chomrudun ko biya malbo biya no re community ka wal fonden kwer fonde chamal cheje gorno de na de ke tika gwa ken they fail ko bi ken wuch bi ken realika especially dupri kondong de na loka ka shit ka ngai kono ne tungwande na de ka lok dul gori de lat dul wal de ka lat de na de kan kabne de kon la lat kuma ka yo but still kuma South Sudan che gorno te ramade de kap kan e kon la South Sudan special nuere ko this 12 years I don't think ote ram cap salary belar no kab yo ka South Sudan donc kanede kele content ka kum kirmi yadin maybe but in actual reality tela me jekana nela kono jeka yo kane kono la kwarde ne generalish general den kono to queen kirma yadit special pink kirma yadit these are the people that are gaining a lot of money kane den konti la jiwij bang ten kwa kum kwa jele lok kon kum dwale jeneto yo buka kwa so michigan you kan ga dag yo buka kwa and yet South Sudan take a petroleum na din madong de do de jekten but chicken agor ko and petroleum work a pocket some people pocket so they do not want to support the civilian living in South Sudan especially the citizens so you can agor so na mo kel miladwer kam lat ke ni den konti la kwar but mer lat kono gwad me kwan were kwa gale use ko bigan were bikan ka marginalize ko ne the content ku dojek they are their colleague people that are living around them their relative their friends or their close friend ne de kono tika ka kane kono jiga dor kan cordiality no men ko le baje lungo wala ran la wo ko be la no nogo ko ke yet still people are dying kwana ko ga target 2013 2016 tele tam chin war chiga ligo je kanan ngaje gwano won wero ne de kono ligo ngane kan war yo ba we politicide ni je e na me politic but tell en go jin war she by mistake tai dablan war a jin war already so by any mean there shon kam mi jang me jing war kam mi jira mi shi gujin on war tikan ga dwer okay there bit so problem war can chik mi jang ala ran chikana remember tik la kana forget that moment mi shi la no ka shoot course na me che talk ke tena ba you fell no more but china luten in the end the day rama me be manana je be je ko already che je so malat kon gwazi ko lano to malat ke kwar content cha lele o ito tale mi je of course there and ko cha kwanye to je loina no de je kwanye la kwar but problem you are part of the problem and nang nuere doctor guy ko ke jan kwar pa kwany ka jongle kwany ke je ring ne tete liu nuer tan so the same thing goes to Kongshora labor ka great up now state kwa ingeje boarding tete liu nuer ngor manta liu nuer so kanan tel mi china talk so na me ngum ba guje nueri shikor bu jago ne de talot so we should thank do de kor unite kaja of course shikon na votrone kum kirma yadit ke ngade ke kum South Sudan ban kor ban jejek but melari dan gwado me alwa unity gen that matter miti ga luang la to ya kwanya ngum jak na ne ko ba kanak that's the question ena mo la kwar ka cha kwanya nuer cha ta no mu jak ko kuma lawo ano benwer ba kanak why do you have to use force and we ku nyot ka mo jin pon jira mama so nyod ne me jak so man chala te doctor guy ko gwada me gwada je chobre lo akot ano che jilwe kune chaga chum ano janete loide ko lwe kune lo kandor and yet jilwe kune tele kone kam kana ani recon la civilian it just talk all that man go ne recon ko lar no te loide ke these people they are the people that are looking for food from the government but government do not deliver so mala di ande ko laro non ke jilwa ko ke tele kon me kam kanaka chune ideal ta dana ta ga I think nobody the modelo yet people are really suffering mishra ande we dire ngaje no beja but
shikana gore medan ka kor nin we kone pa kwany people were targeted ne rejel ka torbili kwa target nagana kujemi ngade murleni and here dul kana dol ka murleni no to malteten kayom murleni yo ching chamal ya ko tan yo still bu goben batel bu kum so Sudan lat kum so Sudan pone jen kum murle ku ka am government of South Sudan is the one orchestrating problem conflict between Nuer and Murle. They are Murle people to kill Nuer, to keep Nuer busy. Ko shi kan bile chara no ngum tuwa ko kuma South Sudan. Mi rege tuwa buga na buga jab buga nja kuji mi ba ga Nuer ba ko na ka jongle state and yet tana kwar Nuer tan. Ngum bi kulu tuk so na men bi tuk o min Nuer taken ke unity. Jen dana bi en jen dana break Nuer bi jetuk but nu kwa Nuer kwa la use nika tika ji kware to kwa support bo gwa dan tika tin bo let ken magwa but this is very shameful. Nuer da jal kel lat ko no Nuer jal kel so me chaga kwa kan kwarti let them denounce the killing of Nuer people e kuma kirma yadit kuma jane ko chabu junka nen wo yen wo ka parliament yenten ko ka jes felem aji but neng Nuer cha ide nan ka politic jana naga 2013 still a war politic jana naga 2016 was still a politic jana naga nasre was still a politic we can o can ne ideality nagare nag ko kan shungan kel ka dakre macha which is very absurd when you look at it so dwere jen ka ka shi chong Nuer man naga shi de lara no jene nage ko ram menene mabuga na ka kem kolum wawang managat so ne to de nyun je gwano ken shunkan kel ke asfele mayo no but naga ko ken Nuer so an message che top gwado me chi message mi je ga message me gwa bat a message me go ro ba Nuer ba kanak so chi chong and I believed ne de ngwan de kan object along man la de gwado chulo de test like I'm seeing it here ka picture okay no teram long mal but chi chong ko de Nuer de kanak Nuer de kan yikta kamal kam no ken Nuer de kan yikta kamat so re lwa ko do rajitino tin jangtin no tin Nuer tin so these people that are seeing here ka picture ka jang okay so and I don't think nokkan mandan lat ka gwad me so mi shi look mi jen gwe ja de gar ken de ka gwe maybe look at it na wujang of course teram long mal no kon dialo de na community shinga mal but Nuer ka cha attack on their watch Nuer ka cha mo kariak so kaneti kandial gor kon mal kon Nuer chi kon gor dong de with their duck but by any mean me cha kon attack we should also retaliate then rodan gang self defense chaten tell them loko de na take self defense so agenda na gora de nyaka ye kela na me anu tiriya gay ko chore lwa ko ka charo ke kimala ko do brana shalat ke je we right ko na te kamal we right ko malaten but the problem is not here these are needed to lwa ko the problem is them attacking ne kon kulo bom kan man dine di alte kan kon kulo te ka gat ken kwala na ka kuma kirma yadit ne re kontin kulo te ka gat te gor ke jeno de ka med de kan jek ten kwala wo teneken ten kwala naga kum kirm yadit dana ku rutan ban yo je umro den betamal